Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Check with your time. It's just about 11 minutes after 6 a.m. here. And I pay a busuya chamu akwabadi abajumedia. Today didn't say Anidaso Wɔhɔ Obia. Aye homo babosumeno. That also dunkro won fimpimbi no any edunum. Well, today be the 19th day of the month of June 2025. And I pay Michawa Kwaba Sronkokra diabadia. Wahanis ya echriponkrom. Jumadi ni atune din Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay Anidaso wa asa. Me catcho Anidaso Wɔhɔ ma. It's a brand new day, and as usual, we are here to serve you the very best of breakfast on radio. Streaming live on Facebook, go by a Facebook page in the SWA. DLFM 106.9 live on YouTube as well. Come home. Na menso men kan ho ana pay. For WhatsApp messages ni na fa 0593 40 6565. Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Wana daroma and ana pay ye dijumadi no. Ye de bro unti ana pay wonum nsu make sure so wonum Lumba in supernatural mineral water. It's been every from just get a grip. Live on Facebook and pay live on YouTube. Also betumi ahwe dwumadi ni bi. Oba your Facebook page na share link no na wofufuro bi nso entumi ehwe bi. Oba so na fi wa share link no am wofufuro bi nso etumi ahwe dwumadi ni bi ene anapay. Ebusua anapay ma mini wundi nkomo kakra. Enkomo amene wo bo no matune din say keep going on. Keep going on. Koswaya de woye. De woye bi afa hoden hyem. De woye bia no fa hoden fa hye de woye ni mo. Ebia wa hyase ne swa. Ebra wo hyase. Na mo woye ye no ebeye kokuruku pa. Never underestimate your little beginnings. Ahyase no eni swa. Ba nim se wiye no ebeye kokuruku. Wonim da wo be hia wo bofo anasa wo boafo. Nti de woye bia no ye ne ye fa hoden hyemu. Enen na den enen na yaketwa. But said de woye no wode wani kɔ ho na woye ne ye a ndim sa wiye no ebe kese. Penifo ka asemi yesi etietie nsufimu de akosa de eye papa. Nti na pa mi hye wo nkran. Said ya washa ase bia woye bia no. Menim say nen na den de bakoso aye fa hoden hyem. Wiye no ebe kokuruko. Wonim da wo be hia wo boafo. Mame, papa wotie me. Minua ba ma. Wonim da wo boafo wo be hia no. Enti de woye bia no fa hoden hyemu. Se sika ene fra dwuma ni mu ba. Boa no kakra. Yes, a little drops of water makes a mighty ocean. Enti de woye bia no. Boa no kakra na ebe kese. Anapay Nyankopɔn won ka ho. De woye bia no won ton super engusu mfama ho. Enei ene ye ketwa. But we wiye no ebe kokuruko. De woye bia no fa hoden hyem. Minim se de woye no ebe kese. Twede empon Nyankopɔn won ka ho. Won boa na fe de woye bia no won ton super engusu ma. 15 minutes after 6 a.m. here. You're from a Hitman. Obetimi from a bra kwabna mache. Jesus, I am a Phobia.
live on Facebook 106.9. Anidaso Obia na pay. Oba Facebook page is one I was watch a link now for Frobi so to me DLFM 106.9 live on Facebook. Abraso. Sana pay won so friend afi wo de wasedaba. Lumba supernatural mineral water dauba. Na ma wo friend 0534 050 199 059 65. That's still to come on the show. Major stories making headlines in the national dailies. Yeah, the background. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa chef saying. Yeah, from mama me say I go to my laptop. Mama no pay the Nyankopon say. Hitman, I no pay me the Nyankopon say ma unkwa. Amen. Unu ebusie nyina. Amen. Sana msana Nyankopon say, e ma papa dad Lumba, unu ebusie nyina nso mo nkwa. Me to aso de Nyankopon say kesi e ma de edwumafo nyina mo nkwa. Sanso na me de Nyankopon say ma me sumi me ebusie. E wo Yesu di munti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef saying. That's all done is legal gojo. Ana pay the Nyankopon say. Ana pay the nyamia say mama be the bia tie na ebusia fo nyina. And the nyamia say mama ti won kan na pay ya. Bibia be okay. Oh, you supposed to do. Amen. Amen. Good morning. Hello. Good morning. Me pa chef say. Joyce Casa free him found. Ana pay the Nyankopon say Joyce. If I can payment to me there, I so I say, I buy a home by my party, my gun. There, I ask you not pay. I don't mean to. Amen. Amen. 106.905 934066565. Ana pay a Nyankopon say, why didn't you done as yet? Hello, good morning. Good morning, welcome. Me ba chef say. If you're going to look at the if you're not paying the Nyankopon say. welcome, Yankopon sign now one day. No crepa. I see you move first. I'm finding shit I am found on way. Crash some of the brand and the place, so no Yankopon Kayan. One boy won't buy so honey, my name. Amen. Here, Bush, your queen in Yankopon Cosson Shramta. On Tonadun soon, good Juman so. Amen. Juman in tre, and calling him. Amen. If I see a home TV so count. Yankopon come on and be uncle. Amen. 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 Good morning. Hello. Debbie. 0593406565. Hello, good morning. Hello, good morning, bro. Me ba chef saying. We ye obi bini ba ko pe amaka waburi. Ana pay ye na Nyankopon say. Papa die me da otiasfo Nyankopon ni din. Ase papa every say ono no aka me ho ameda so me otiasfo. Ne die so die me sere ne se di oni adwuma o mani bi. Yo wa adwuma so on mu den. Na sentiment kona no. Na die me sere wa ne se onto me nsem. Emtimi hu di oni bi so mobo. Amen. But culture for Nyankopon ni din da. Amen and amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef saying. Hitman, but I family is because I feel like no town. Yo, me pa cho ma minti wa na pay. Hitman, no pay a crab is today, Raddy. Ama you more dear in than it didn't conclude. If it's all the informed only a mrat to be in a chain, a dear crab through wouldn't stay in Guasim. Yet that is a fool. Or but I'm pay her son, a doing in a no quanda ho, no quanda ho, as no quanda ho, the Radiama Bobian with him. None of was saying any idea catches for her there. I can't in and Yamanka. Nadunti. Amen. Amen. Good morning. I want to enter Obia. Me ba che ask him minti wa na pay. Na the peso da Ewrade afi. Say one share your phone so na mra to ho. Na me days wo my han anti say ye hu na takamada bodwene mo de fusane wo yemu a. Ya se be ka se owura Yesu na de pay afida enka ne din. Aye yin ka ne din. Get da Ewrade afi. Ama dear workers ni nyina. So abo bibia ho ban so nko. Na obibia so bone antu obibia. Afida san ko ma kofa bai. Then the days on them on also. Yes, you to make us already so. And a man saying that as a dan candidate. I can the I didn't call share on it. Daddy, I didn't bush your funina. A man of Musubia and Kawan. I said, on Obia Quadrum, son, Obia bar, and you bring an infant accident, and accidentally capturation genuine. That's all I use for no way. When you be someone another pay with Christ to redeem, I don't think. Amen. Amen.
Good morning. What, too bad? About Facebook page this one, patch or shall link now. Now do comment to her. Hello, good morning. Good morning. Dr. Menchimpana Suhum. Dr. Menchimpana Suhum, and I'm edu and pay. And the pay and then you pass it. The Ayuno and the Yuno, Wama at the Pebby at Chiminum, you know. None name a woman, the woman, woman, which you have walked. Ayasita, and I'm the map of Tredium for Yankopoa, or share the Luminuswa, on my Yahu and myself. When I'm a corner way, then I'm asking at the Mamma Sopho. Papa, that you ate a pentacle software, or no, yet distant pastor. I was soon could be and play the channel Papa, and Pastor Ado, and soon I would be pentacle software. On the pay, on also the dark, the Nasa Eddie Manipa. Man Trempera, back out of pay. Now, Yankopon and Cat also home. Good morning. Good morning, Hitman. I'm about to say. Me patch me who your pan your first say. Mr. Nyako, Kasefi, Tamanu Town, a Champon village. You, and I pay your name Yankopon say. Nedicano, Hitman, Michia, Moamo, stayed your holding in a. That's a pie, Joso. Another pay. Akoko bon so kukuruku so nyame ye kukuruku temi so menna memma me yere mabusua enyina aka se awurade ye kase e de awurade ase so ahwe ye so ma de pa chie na katama da bodwem na mo jadidi emu afrisane amen Mr. Nyako ye da say good morning. Morning DJ Hitman. Yes sir, you're for saying the family piano ka se fit my new town piano no pay na Yankopon say. I thank God for my life this morning. And as some kind of power, first thing just shoot shine me the Timabo the Manuta. I will never give up in this work. This time my son me yep of one. Amen. Amen. But I say 0593406565 0534-050-199. And I'll pay you then Yankopon say. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Me patch your first say. Your friend Ben Mikasa Fit and come to find. Ben and I'll pay you then Yankopon say. And a person Samaku Algablan to a Makasi Banya. Amen. Amen. Jesus, we are Anidaso Wɔhɔ Obia. Was so friend I feel what was said about 10619. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me patch your first say. Your friend has comfort. You, Mama comfort. Me patch your who pa. Your who pa. Your name Yankopon say. Oh, not joy. The what they are doing here. Think on my Anyania, Tiny. Now, promoting now, then it has to be a man. But that's the Emma, baby, and no more stadium. That the Lumba, the money happy day. Now, me born a home by then, amen. Amen. Auntie Comfort, yeah, that's it. Hello, good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Me patch your first saying. Your friend is Sakode, Mikasefi Tema Community Level. Sakode and pay and then Yankopon say. You DJ Medasi, Medanyamia say, a Mama Bushia, Medanyamia say, Mammy Safu Penny, Honorable Bishop Jerome Richard Anyagudi, Adonai International Ministry Head Pastor, Efrani Papa One, Medanyamia say, Mana Bravo, Medanyamia say, Mana Bushia, Medanyamia say, Mammy Fearful, Bejuma F4, Menamfo. Any DLFM phone. Amen. But that's it. Good morning. Good morning, Black or Black. Maybe I share for us saying. A black is judging Kutuku. You are not paying any Yankopon say. None of them, the radias to be blue. My papa, you living in the bush. Sir, and your Naka, yes, and you might say the father radias man of me. Namishan. It is before now. Amen. Amen. Good morning.
Good morning. Me ba chwe fro say. Come on, Mrs. Minta. Yeah. Ye na Nyankopon ase. And a prayer for the Yamiansi. I want to support the address. And a prayer to Mother Boju Moji, the Mafu, and Yenny Busian for if you for you now. The Radia Drum, and high fair pass answer your so. I must have Mother Boju Moji, the Mafu, Sania, Yenny and Maina, yes, and Mr. Radin say, yet the Radiasi. No person say also, no by a home by. Na bibia bom na pay fimu balance ye fi edwuma mu ne ye school mu esa bedu fi e be san de na seda ma no ba kwabra ano penya min sure Amen. na kwaso akonkoden Amen. na minim se nkunim de be fi mu aba Ampa. so wan ko a wundi nkunim wen tietie nso anyem a onko sensu pa ano pay na min sure bebre Amen. ene afutu a what the Mayan say, young from way a bra. Oh, my dang a meal, so what's out there? Put us our title. And the dear being plan a DLFM 1 year. Yamin Shram. Daddy Lumba in a bush and nano pay, yes, and me none said, I dear a bambo for, and a shot for. Maybe be a pay ya, or none of you put to drain near the after that man. Yes, the way yesterday. Amen. Amen. Mrs. Minta. Good morning. Morning, Hitman. Me ba chwe fro say. Abem Dudu. Kasa free him fa wadaroma. Atomu ko tera so gbe se. Yo, mami ti wana pay. Hitman be danya me asimi na busu nyina na ye efiefo nyina tare pa bia kyen a. Ya ntate ka boni bia anya obi ere nya ne sa. Ya me amade pa bia kyen a. Nyankuba ende na se. Amen. Amen. Good morning. Minia Majio. Asante Zongo. Oh, Minia. Ye na Nyankopon ase no pay. And now because Nyankopon me ene wo ode atusu me ba akoso. Besi nyama bi abomi begum na abomi nifa abomi begum na abomi nifa na anopai me sorry ye e be kache me ho se okra asumafie se wo ho den na nya wei e na bebu abam sanse na wunduru ba bi ampo uhunu bi na wahunu wei a wentimi mmoro so eti se wo ho den papa besi mi se adware awisi agumi o kasa e pe na awisi agumi ano kwa na be kache ro nkwa sase mo de bai me si bi se adware o o me say me awisi agumi pekope na bi pm si da bi me frɛ na ma be ka we dia che Kristo no onyam sɛ afet o fani paso amani pasisa abrabo ofa adopa mi si ayeye ni nyina sani free asabie wo ha embra wo DJ Hitman wo so emma me asante zongo mi awurade din mu amen sɛ me si me bo piti ana kwa ma hwe me fo so abe kache me kra sɛ so hu den na mawe mu abam ampa o mama nya gidie wa ha ne me dase amen me dase pa amen Asante Zungo, thank you so much for calling. 32 minutes after 6 a.m. here. The breakfast show is on. Yeah, then Nyankopon ase 106.9. Hello, good morning. Morning. Auntie Maggie. Well, Jennifer, mami ti wa no pay. Jennifer. No pay so da nyame ase. Ase da ni na me se. Da nyame ama de party and say na ye wu nai. Just that me wu na me kan tre nyame nko. Na me kan say. The radio mama wu. Wa ma DLFM fu o titu bla kom na se won so we wu na nne. Wa tunya betina radio so sama ye futu say ya. Na me kan say asida nkuto ni ayeye na ye de mama. Saje ati ense na sakache mada bojo na de asida koma nsu a na abosom mpo a. Na say ye boni aye. Ntina ebe kan say asida nkuto na de mama. Abra ade ati nsu o ma ya ahode nsoronko. Na yentumi mfanye na edwuma. Titru black woman and a dear Sina and a mapa de be a mode prayer. Namika says, don't come with you. A mamma, what is wrong? And a dad there for 2 a mode book. There's a moon I make a send one of our way. I make a say, I sit down to Namite Mama. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Governor. Me patche for saying. I know you know Tama Computer. No, pay your Nyankopon say. And I pay the to Trubun Yankopon ball belly. Why am I an boy at the Nian? The opinion say, as the die an idiot. The Yankopon was my papa, Daddy Lumba, and Quan, DLFM.
Enquires association for nyina nkwa e de Nyankopon ase wa e bebra ma yentime emfa na se de ne de na se na no pray. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Yes, sir. Fine morning. Gideon. Yes, sir. And I pay your Nyankopon ase. Ni ahan eye ne dia. Na wodo ni manti. Wo bi ahan a kire yen na no pay. Ono no ana otumfo Nyankopon. Se ne han na pie so bia. Ghana de hye nyina. Ye de na Africa station bia no nyam. Na ni dia wo de abo station ya de Lumba dia bayi. Eni di fo ye moduma nyina. Bible kese. Enkatom a ifi Ewurade Yesu Kristo din. Na dumunti. Amen. Amen. Gideon ya da se pass won so watumi afra na pay. 10619. Eva calls the Kakra 059340 6565 0534 050199. Asante Joseph was what Nyankopon live on Facebook. Martina Cruz live on Facebook. Was monitoring the show live on Kumasitano so Kesman Junction. Or show the power. Obia Facebook page in the show. Oba no share link no. I'm off for being sweat to me. Hello, good morning. Hello, good morning, Brother. Me pa chef for saying. And I pay your Nyankopon say. I was saying, Suma departing, one more Bolivia auntie, and the ministry for you now, maybe sooner. Really, we say now, Mr. Benamiasi. Our mamma is so a damn brother in the area school, Marson J. Abbasi, Sassidan Kennedy. Amen. And then I see Adominity. Amen. Amen. 059340 Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chef for say. Me pa chef miracle. Miracle na pay na Nyankopon say. Ana pay the radio to ma di se dia sachi. E da na se pa na do mi. Amen. Hello, good morning. Good morning, welcome. Me pa chef for say. Nana anopɛ yɛ na Nyankopon ase. Ntacha anopɛ yɛ na nyame ase. Anopɛ so wama yɛ hu ha sɛ biom. Ade paati na sɛ yɛ kwan ya hode a afata kɛse na yɛ ma no. Na nyame chi ni tie sɛ bi no. Kakra pɛsɛ ni tie a snake so. So nyame a ɔyɛ wanwani no. Ɔde ni fi mo na sɛ mama me nkwa. Ade aseda ema no. Ni ma busia ne kana. Amen. Amen. Kofi Boatin san up what the Nyankopon said. I thank God for adding another year to my age. Kofi so what the Nyankopon said. Hello, good morning. Good morning, Brother. Me patch you for a say. But your family am for because I see a month from in you am an opinion in Nyankopon say. Papa man up pay the Yamia Sibi, and then so Yamia who am mobile. No credit. And then the Yamia Kaye, and my yen so Yanya yen Sanian Fata, Yamia mother patching a dear. There catching Yankopon as I Dania Yin Kennedy, Adominity. Amen. Amen. Good morning, thank you, Jesus. Amen and amen. Augustine, I go feed the free time, community love it. If you had the free time, community time, and I pay what's it. What then Yankopon says. Hitman, good morning. I'm selected among the living for female. Very fragile shaman. Diamond City. Good morning, Hitman. I thank God for my life today. And it's my soul day tour. Dora Eddie Free Christian Village at Achimota. I thank God for my life and that of my family. Here are the free time New Town. Hello, good morning. Too bad.
Hello, good morning. Morning, Hitman. Me about your first say. The Mark Cassandra. Mark Cassandra. New York. New York, okay. Mark Cassandra no pay your name Yankopon say. I'm not paying me the accident here, the Mount Uchidi upon Yankopon. So when you're in the bush here, now won't so much more. Like I say, and you come for in front of and cancer for you. Ya Ghanaian say so yes papa da de Lumba in the bush ya boy yes sanya ko say on ko so hwe na do hwe so no egu ye papa toma and am the accident to say the ma chedi upon Yankopon fans of the year for ya brabo mu that say accident en kan danger amen amen and to buy a Facebook page, this one I was watching a link it up. I feel for free this way to me. DLFM 106.9 live on Facebook. I don't pay a day. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. I just family Joe. Who can say free him for? Literally. You. You're not going to pass your pay. I just me dynamic to say, or to me, bo BC candidates be out by. Say to me, sure, now we are some dream. Yo, Mate, me that say. Good morning. What? Too bad. Ever find a call and after say that your face? Hello, good morning. Good morning. Me about your first say. But what am I going to do? Mrs. Winter. Me pay fans of the year. Quality situation, no normal. Mate. Me the better job. Yo, me that say. I don't pay na people won't hear na said that. I said that the other man any mono. I feel one year I come as wadi nyina fa my. Ebra ye fifia ye kwa adwuma ye nam kwa so ye kwa. Won fa ye nko. Ebra so so won fa ye medu fia somdue ba. We ni ya de se de. Akopon. Okay, home. Let's praise the name of the Lord. 41 minutes after 6 a.m. here. Now still to come on the show. Major stories making headlines in the national daily. School worker at Tadamo Boswano, Edibebro. For WhatsApp message in for Bram 0593406565. Live on Facebook, live on YouTube. Anidaso Wɔhɔ Obia. Now
Phobia, the word one birthday, your mama, happy birthday. Happy birthday, come my portion, let you make sure your birthday, happy birthday. Nana, create your boy, happy birthday, and confirm. Happy birthday, going out to you, Peggy Boating. It's your birthday today. My nephew, Rakubro Baby. And your birthday, happy birthday, and confirm. Someone or worry, and your birthday, happy birthday, and come on, Sammy. John Owusu, happy birthday and confirm. I'm a poker free file. I never birthday, happy birthday going out to you, am I? I don't feel maybe I would in the bed than that. I'm happy birthday. Well, I'm a special good morning going out to Madam Sarah Pamford. Madam Sarah Pamford of the Bank of Ghana. Madam, good morning. I don't feel what you're sure of. Nyankopon aka no ebebe mama ye twedi apon Nyankopon no waka so obebo ye ho bai obema ye nhira na fe dia waka no ebebe abusu abraso. Major stories making headlines this morning in the national dailies, and I've got my brother Kwadwo Samebi Atinase. Kwadwo mache Bejo Sebra Bibi aboko de ya me adom ne ndama odem kwanache andra wo da ye de oh ya me adom bibi akọ kama we are sure ko kaka bibi ada fine just Sebra na mbre kakra me ko fie no na I said na kwan mu no se na me pese me kodu ntem na mfa na so bende me na emu de bibi aye din unna mu ye kama pa bibi aye fine pa ye de Nyankopon ase ade asanchin biem and I what I can radio so say ade chinwa no di afe. And your experience be a wonti, and now that's what kwem. It's by the favors and mercies from God. Nyankopon dom, the mobro hunti, and ye that's what kwem. Ya kwada ye dana ho. Ye sorry na basa kese bi ekra yemu a ye kase papa. Bentri bo Nyankopon. The boss ro basa se atokura fro Nyankopon. Papa, anopai ye free ye muni ya de nyina kase papa. Ye da wase. Ye da se buru
that's it kwajo Rakobra oh aya na de ye ka no ye fa free tire konkon no mo Bible naka wakan dada wadi kan aka ho asem dada say ono twede yampo Nyankopon da kro na nanim frinhia apem na frinhia apem so na nanim da kro it means say bibia tumisi ebetumi aba say ne ye kwa akada ye kɔ no ye ade be ilakade be chine ye nsori bio enti yame ya adoma no nsori bio so obi antumi bu say Nyankopon ko bi sa wan there bio dey right now so ko bi say Nyankopon so woda no ansori a woni bibia be bisa dabi don't me bisa we untumi misa hwe nti no nyame ya adoma na se ode ade pakesi bi ache ye de a na ye kase ye de asede na ye ba no ebize de ye hunu ya ne nsa no adwuma de ye hunu nsa no adwuma nti nya kase nyame de na se da de da sani bia winya da na ade pa na che wode a emfa ho ne se de wote bia te ne nyama hodo ade ato emi anim a onsan kan ye no fa se da no ma no na nyame ya adoma emperifu aka te sebe ensu a emi ahina ye ko nsuo gum na se paya na ne da so na sa na nyame ya adom na sinsuo ne we akwanya ho obetumi akofoforo gum anapai nkwansha na mede matiefo no kodo betu de say keep going on kosoa kokɔ wanim de wo ye na ma wabamu mbuda emma bibia entete de wo ye ne mo wonim da obehia obofo da bio wonim da obehia oboafo de wo ye no kosoa ebia ne na wahyase no esua but wa wie ye no ebe kokuruko no kwapa ye tietia insufimu kosa supanom de wo ye bia sadwuma na wo ye sika na wonya boaboa no kakra at the end of the day sika no be kese there will be light at the end of the tunnel and you know kakra wo ye no boaboa no e mane mbu abamu de wo ton minim se wo kɔ up and down etoda na abamu bu aba kojo e mo abamu mbu da biara da bra kobra edu ba bia ye hwɛ ebinim abrabɔ ho na ye de aye mfanto ho no krepa na no kwasme wo mu ni se wo hwɛ nipa ni bi na ba bia na wo mu fira omu kɔso a edin nsiye ene nkete gina omo na so ene ye me aye odom na pempen so odi omo aduro no in fact wutumi hu se abrabɔ no eye mre ne na enya pepere hu abrabɔ enye mriketu eye mre ene na to bo ase bɔkɔ twa nyame anim wo so bra baba eye mre your time will come ye kwanga kranka unnim wo da ache se de atie enti na de bia da aya menya kwanya ameka penifo kan se mi se sebe ye wo se be ku aboa wo so na empepere ho kusie ho nkobu na dabi abrabɔ no de wo kese emfanfo kan se mi se kese wo kan eye din amode to kese wo kan kese wo kan so meaning say enipa no nyina wo wanim nti wo bobra to bo ase ene Ghana man pani John Dramani Mahama ene nimpa bia hodo bi wo man mu be di bra kese no ubisa wono ma ebi kwara mo ko school na mo pie toto atete o yes wo hyase kakra I'm telling you said ye mu bi hyase ne sa pepepe bete kakra ene nsiye ene said obetoto ne ama afa aka ho edu ba bia won toto ye ne ka ho bi nyame ye na afam de na won so wa ye afam de aye den atato na ama bo hye na aye den abam that the Lumba wonwum bi a woto wose wanje ndi da so no so ba be yo brempon ama ne dia hyeta ma aman so na the Lumba manje ndi da onye ni nanso ene se wo bo Daddy Lumba wiase nyina obi anim dia yes wiase nyina obi anim no nanso enam to boase ensiye ene arehemu ni gidie onya Nyankopon mu na toto na nam oyi no ele de na be pie be ye dre ba kobra no kwasem na esumase ewo mu ni se ye twa nyame anim de but as I saw the sani bia wo mu abra boro wana motutuo ni so efa kwan pa so no krepa ene betumi am waduru bo hye ho obi wa make se sofo a hye ne nkom but wa twan se mamuda enkom hye ne de nyame beda wo ho adi se no pese wo ye but wa brabo ene wana motutuo no so be kire se bo hye ne mram anase mane mbam yes eka ho tembebre na ya ye hwe kwan ya fa so tutu ya na mo no ye mbebre ya nya bi esenka utumi hu mobro ni ese wo ye na doye ene tumi kasa kire wo mu se ye onye da anope me ba wonim de ka me kwan so me ba no na me wadura me nom brakob na my friend do na hye me bag mi na eduro ne ye mienu na ewo fridge nim
Entimetam ba ko hye bag ma me ba me ko kakra na bibi ka kire me say aduru no me num ne kwan mu na enimre mba na ma nom de aka na bag na bi hye ma say emu ye duma me dodo enti ade ne kasa kire me sa na me su ade me nsan machi ana say me nya den na bra ko bra me say me san me ko du fridge no me yi na aduru de mba mba no nya nsan na me yi hye bag I'm telling you me say ye me nwanwa sa me na chese mentie ni ana kasa kire me na eto da ne bi kasa kire I'm telling you ene bi kasa kire ye me nwanwa sa me say na se mentie enkambedu adwuma kam no me no me ho no je say de da me de ba no enye no na me ba be no ne nei na se nkama bra gukwa enkama su pa oho ndi eni wo ye mu e kasa kire na me obi a yetu no ya sapon ka ye oho bibi a wo ye bia ne tie ni a e kasa kire wo no na tu ana mon pan ne so ba ye mienu wa hwe ni na kofa ba ko na waso be hye ya ben ka ye ho ya go for so enka wo so kwajo major stories making headlines in the national dailies. Kowakra Tamo Boswada live on our Facebook page. Oba also be newspapers no. Ma won't to me akin kai bi. Kwajo sami bi atena say ehun si ompodie. Ubre ni yen kwajo. Black Obra meda se na Kowakra ta no aba na be tenase boko na tutu no asre ne abasa amagana de hye ehun sima hodo ene Kowakra ta no ede aba montene so na ansa na no yemfa nche kese ma DJ Ghanaman wabie dia tum ewo Gbetri station hono ma na DLFM next hono na Ghana de hye nyina eti edifi ni mfidie ni so station hono ma chese giegu babia sanse na bra tome eburija nkama ono so wabia tum sa droba achima dukuru anopai wabia tum antimage mu nyina ya krado anopai no omutie show ne omutie ye fira chichi ne bencheye titiri ni Central Region for ye che omu nyina anopai na bra ko bra ye hye ase na ye mfam free di chronicle Kowakra no de abawo na asem kase edemu na ne say I'm ready to contest MPP press slot edutwum declares enti aka na osoafo na ohwe oman Ghana ehumesua so eye doctor oseyaw edutwum kratefa toso mienu ene miensa ewo di chronicle Kowakra na ebo amane say sesiye de waye krado wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ de etie bia no MPP amanyuku ne akonnwato enti obi akɔ akɔpre se mbe ya adom na amanyuku no etimi ato no so aba na wakɔgyina wodom anim akɔ akɔpre ɔmampani dibre ede ama MPP na wabedi Ghana maso ne senti ono so ahunu sɛ de adoi de sɛbe sɛ gwa tɔde a ɔyɛ amanyuku ne mama papa odi amanyuku no mutintiman bosomtwefo ma hye bedwane no enti wokirim sɛ de etie bia no eye opepon boseme ne de toso aduasa ba kono empe amanyuko ni hia sese moto abahu se ne din hyembi entimu amodo no monto ma na efiri so wone pa edemamo wei eye osei yaw doctor edutwum aka na osoafo no hwe omanga na humasua so enum ensemni na bra kwabra wo besen hu aka ne omanga na photo samfo enti DJs gibabu amena medine nyina ma wo ye page ne so na bomodenya project mame na okiremu a kanofola temfo ni da ha no misei aka ne omanga na photo samfo na woni mu say ever since OSP decline wanted me wa fase kisia jaben kire mu say sika begu ne botom enti wa ba moden a chi kanofulata wa de ba botom be de right ena Ghana de hye bia ni abre so mo pendechi akwan akwachine de na ba na eja o manya kakra pojo ma no am na kanofulata hu say de nsem ko bo no ho moden a de injunction court to senkaja empanifo nka bi ma no na sa na mutu a OSP kisia jaben edigu ne ho fin no enje tinka ompene kura na court no mo san sensem tugu ba bi kura na nkrabato de kiremu sensem na ode coin injunction no court antumi anyantum wampene ose da bi ompene kura ndi still na no aka ne oman Ghana photo samfo Ken Ofoliata still na why wanted enti wo obi abeboa na yi watuma be pie Ghana ha se ni wo bam says kakra wo ho anwa wo ho ti obekwa na o se so mi nimbe bi o se ka ni baby o se nka abeko David sa ade ntra unya mamba para unya mamba pa mi nimbe bi o se ya se dia wadwane no nimbe bi o se ene ene kre unya de am say iska no wo ho de unya chance over the angle but the first dia wadwane no nimbe bi o se ali asaka say you can run but you can't hide but o se ne ho dodo no yo ka no se ne ho mfa ne ti mo ma na mre kakra mo ma na time ya de na ho to na obeba the man the time I see man the time na ye mawura mu wo okunini daily graphic we your mind Ghana daily graphic ye ne ayesika na mpanifo de asie na bra kobra nsem asi no nsem na ne yenyan. Na ne nyina ne say enkrabo premantem Gammanche Obia Bebwana Ghana Manche 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 Obia Bebwana Ghana Manche
ohene popo no ena dankra bupre mantemu ano eye ken teki teiko true a otosu mienu na bra kwa bana hinnie no nsamo ya aba ho na nkra betoje kire mu sei ni adama lache otosu mienu ode nsam koda court sanka hwanka bupre mantemu a enipa osefata se wono ena emra meye ohene popo amedi nkra bupre mantemu so nanka wono nanka konwa no wono na so nimpa bi fa kuntu na ase echinchim nisa eje akonwan de afiri nsam ni senti ene ye court enka bi ma no na enkra betodwa kire mi se mra court ko asetra no wale magye atum se ni adama lache a otoso mienu wade mon konam ne senti court ahye National House of Chiefs and manimu yata wama marano pene yomfa ne din fa nkom roje semi so no na yenkra parliament mu hene na nsa no beto dwa no bra kwabra ye pinso aye pinso se ei na sama be tina ayi gamanche ni teko ken taki chiro tosu mienu nti obefiri so ana se ahiye no mbechem na obi adi kakra na obesiri mienu kwajo asemo e serious pa o me na me ka kire o asemo ebo baba anu ahye pa bra kwabra na obehwe mu mienu nyina so ko akata nde ba ye na de ahu zigi nyame nhira opihwe wahu de ho no amamre ne amane na matran konwafo ye edi obi si akonwa so no obi a de agunu kom enti bra kwabra we no ya de ma hwan enti wo hwa animanim yan incredible parliament ohene papua ken teko chiru a wotosu mienu amamre ne amane na omaya ne mam de guo mukum kama ana ni adama lache otosu mienu tosu mienu on wa win court case no yes and the question amebusa na say the otisu sisia no be sorry ama ni adama aba na eno so yankomo foforo eno ne ye mre ne nna ene be kire ene de sunsuane ne bode ho ne nim ba bi on be fa sisi no na eyi enkran so afiri eye gamanche office eba echiri mu se ni teko eye twiru otosi mienu na kache ba se mpenefo echiri mu se Ghana fontum na titu na adehia mo wakra bo parliament mu se bibiansi ahini ni wono sorry ne and nyase won sorry ne de mo chiri mu se ahini ne ne dia enti de mo kan nyina ne se akonwa ne dia mra kwa so no Bramman who quite says so de hine no. Na ni Adama nso na win court case. Nti asem we na nkasa no so be ka ye ndra da ye news bi ofia ha say. And court order say House of Chiefs and restore no. Yes. Omo restore no man nya hine. Man nya hine. Yes. And no court order. Court order. Aba. Emra kwa so no. E no maka ne see. And pay the graphic a capture the camera on the front page and a serious apart. Nti asem no minnim say Gamanche office. Ken eye teko tru otoso mienu minnim say almost dey ombe kwa for appeal dia. Minnim because we say the ensem ne kwa na nyame anim de kure ye besere say na ma atre nkonwom ka bi form nansi form. No hu kwampa ombe fast because this here the aye we kakra ne say court de onya akasa na akoye mrasem. Na mpenifo ase patapa pietu ye de mra na ewrontie no. Say court e ka asem a na akoye mrasem nti sisi ne de ye de ntumi enka ho aje bia ye hwe se de mra no be den ebe konti adehye won kra parliament mu de isi ade boba no na ndra hemafo nso a omo wo enkra parliament mu so ye sentwerefo nhie mu ene makofo nyina so be ka say sa ni adama lacha otosu mienu no montum na court emra ne de enya de be ya adwuma firi say kin teki true teko no ono ena wo ye ohene wo kan parliament mu tin sem we ne bra kwabra anya sem kuma emunya sem kuma kra anya sem kuma kra nti ye ba bia mle ne ntumi nya ahemfo mienu o Ose ntumi nya ahemfo se ba ne sa na nka be yensu na muchem tu we di kakra na we abedi kakra o da bi nya se nka muchem se mfa ne sensan kran kro no so endika ahemfo no be ye na nka jadwuro be ba na nka mbechem tu an ye wo tena ha memhwa ha wo so hwa ha benkum ni mfo no mu nnommum what ya se na nka mu nnommum se obi a ka ne no boa ye ko nwudom ne ye hwe na obi a memfa ne se we wo ye ho la kadasa ka afuo ni ye che enti ye cha ne nyina ya do portion ne nyina ya do de abom se be ye sa nso de a ene mum na ye hwe ne mka be ye di a so mu emra no ba makwa no ma chem di emra no so e bia na mpene sa ehero ne asebo nti ye hwe de koto aka ndi na na mahemfo nso be ya fa ho no eja ye ma dwoblo na ye hia
dia edi won bia se so odie no emra kwan so ne abotre kwan so no se yempese se dia de won so no odie edu ba bia ahinsie hu ntokwa ba ya ne ha adwen sebe mobro wafo ne hu na mane enti ebese nanom adwobro momwa yen na we no momfa kwampa so nka ne bɔkɔ na asomdwe mra na nkrabo pene mantam so asomdwe ye won bra kɔbena yensanya den Enquires so efise hia ye pa Ghana ni bia tu kwan o bankran enti yesere asomdwe mra bɔkɔ na make se no local printers ene paper converters na ni abre won ukire mi se omu hia se mra ebe ya adwuma omu hia se mra betumi ata o magina dwumade o mudie no etumi akonka efise mra bia meto dwumade o mudie no nti du ba bia empenifo fo nya hwe musika sem nya tete apansam enti mra meta ho na bibia entumi konkan emfa emma wonum dwumade ahodo a wonum edi ne yentu fa nkopie mu ewo daily guide kura krata na de abana eyi otumufo asante hene otumufo akasa wa ha na okiremu a oye ahoboa esiesie kwam de ama eye Eswatini omo eken bansra wa sentiment munti ombesiesie sentiment mo no maye kama kono pa ide we kama no fine enti ubehu asante hene otumufo se tutu otoso mienu fo ni da hanom ana afisi me wofa ase a ono no de hene ewe Eswatini sufo ni da hanom mba be hie mu pa na sentiment mu na mpelifo kwa so mu siesie kurum kura tutu stores mu siesie kurum na kurum nya kama se be ye beboa na sentiment mu ahunidie etimi akonkan kwa kratai ede ho nsem dia ba oye doctor oseye wadutwumfo ni so da hanom wasaka na nam se ya boso ntini nya de beko asan akoso abo ho nsem bio ni yempem ase na wakase MMDS no Ghana man pani chim so disika botne 25 million Ghana cedis akoma mo so manyina momwa na mpuntunjuma enkoso wonom akache to de nyame ase Ghana mpuntu ejina mensini krache fo no so nti we de nyame ase pa nti sika na bade a momfa nkoya adwuma efise mudi a yene ebetena abomachi ya kama mampani ache mudu matu afiase na kyena mahwe ade a mapi ho na mama Ghana bredodo bra kwabra samba akoda handom na de nkra beto je kyerem sei empanifo penipa mako enan kyira kwa moye Ghana fo no makwa akobɔ dwirim flood pa ewa monone a empanifo pa wono mo achi wono ma anya asem kuma de omo so sisi amekesi no makwa akoda wanted list na so daily guide kwa kratai ede ho ama ne bo ede aba na DJs gibi wa ne nyina ya menhye na dwumade a wo bo na yewi a DJ Hitman ba de obefa kyira no akwa bibia fine amambla nse de tie na eyi we sidi trase na the Ghanaian Times ede abana bra kwabna se mi ha pa na reho pa unim grefe madam fo ba kotempotem wo cake esermensa me chiawa no pay na okopiem wo grefe a mo kyerem se lagoon na ho no mo nene omo de aye sumuna bola ana manfo dampe enwura gu honom yey grefe lagoon now refuge dump site enti penifo kyerem se ha adwen papa se ba bia na ye lagoon ho kama mo siesie ho fe na zo ne be hwefiet aha no mo a Ghana ni asesa bola ede agu nyina ye ho tantantan penifo kyerem se nkoye enti penifo mom na mo tom nya bibi mfanfa bi se de ye kono emu akra na endrada Ghana man peni de asembe tudwa John Dramani Mahama na se bra kwaba ya ka wo fie ha sa anti Ghana man peni ye mo yensem ma no in fact oya ya listening government gotu na mo bi na mo na ogusu a wotu no mani je ho na endrada emra na wonom eye nkyerechire ede ama mensini krache wo ma wa power no mo no ena Ghana man peni ede nsem tudwa se mensini krache no onwu se ya kan fie ha dada say akahu behia se beto omoso aba se de ya to aba edima mase bedwafo no omoso yanto omoso aba na ndo Ghana mampani kasa na odo to omanim se wanhwe ne yi a woma wayi womo wona penso no ye kwa yanim emfimpi miene do nwatwi mu no wanhwe a na aban bi aba onya kwanya appoint MMDC for ni bio going forward wanhwe Ghana beto omoso aba se de to aba edima mampani ena even as member kwato no so aba ana afi MP no sa na ebeto omo so aba firi se o kiremu a nsɛmtwerɛfo akasa DLFM fo ka ho bi inde so ho mo bi ade bia ka ho asɛm o chense Ghana fo akasa ne senti eye constitutional review committee na wa paw no omo so recommendation aka kire ne prince say de Ghana fo ani abre no ontie na ebe ya ye kwaye nim no
se ne mra ne ba wie ya ɔma kwan na ɔmonyɛ mra na Ghana fo yɛkɔto aba MMDC for no mensini krache ene said the metropolitan o say municipal o say near the district assembly wo boa enya fi no mampani bebo din na waka sama ban na abante ukotena de open na ye to so aba emfe na enya chi umade mbo anso ne Ghana ne kokromoti na be kire o setena ho anase kɔ wo ye adwumaden a aban na ekɔ a onya wona na ekɔ Ghana fo ne to so abante ye pewa wotena aba adwuma tibra kroma nsɛm abeto dwane nti we mi hu sɛ Ghana mampani ase eboye nsɛm no onya nya ekɔ emoye nsɛm no wayɛ ade sabi wotan kwadu ayi ne Amerika nyame nhira no mom said you waka no omani mrem amemo amedi ne ho yawo me wo fa ase no omani mrem minim se obeye nso na mo because say pass MDC fu we yi wo mo ne de nyame anu ba kwabra mempe said you aka no mani enye ho kra na yankoya nim na nsem ne de akaba akọ ha ne yemfa nso so the new republic oba the new republic wakata na ba and mu kire mi say is Legon Sakawa chairman sing like abowa Canary base. Almost is Legon Sakawa chairman no. I say nyumbi a what one. Bra kobranya sem kuma. Asa fa franto akosi dua so bɔ ne matuo mi say pa sa. Se unim Sakawa. Ne yakaso obi e Sakawa chairman de bra kobra na wa to mi say adwuma no. Wa kwadalem. Se Sakawa ne be ye se nye ye ne nyina titene no. Inti chairman na wose anwum bi a woto no anoma bi ne sun hu pa anwum pa na woto a expose ne ne ma ekosoro mu kirim se nyasem kuma kra na black oba sem so ba mo say expose politicians in $100 million romance scam. Hey, romance scam. Ani ajetawo politician bi say $100 million romance scam. Agudie mpemu agudie bi ho frakadam bi asi a politician no manyoni bi $100 million. Hey, sika we mini kwa bra kwa nyanya ye wurade nyankopon a enka no peti bi e betwari fie ha no enya sem kuma kura enti ene ho nsem no nti politicians no mamunim wo kenkan ko akata na obehu a akwa yes scam sika hey wurade mi mofasi fu ipa na Ghana man pani ndo adanso ne kase mu na onom de afutuo edema MMDC fo no so san kan ye say efia hodo adokro Ghana na nyina afri district assemblies no oso modern bonso ani enti wo a wonnim watwa sika de mamu wa mo amefia se antu a obetu afri ade so afin so ama wo up to 15th July when timi and declare waseta watu ti Ghana man pani no musem ni Bra ensem ne doso ye nyina we so ne yemfansi ne yenkoye ni right ko do me das ya na paper se ko wakata no memfa we ntwato mesre droba etima dukro on fresh studio line no na oni producer ankasa ndo ada na enkomo bi wo ho na on fresh studio line na producer ampekere no ne ni enkomo na bisade no yemfa ma no why mate right 13 minutes after 7 a.m. here and still the breakfast show is on going for a quick commercial break here ba and pay ye be din komo tweme me ba sisi a Minia femne waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. Wantrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shake you amoniaje, Echegusa, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, dear, Dime Papa, in the
Namudie, Ebuso, into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya Ubenya was soon dreadia. Ya Bia Punamao. Afe ye 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Ya Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period. Afe Sheshe, the Yofosu Plaza Hotel. A trap quine a walk, Obotan so, any attichem ya Nina, Oko Foridia. A brin so, Behuyen Wahirase. Yene fire service station, no, any dim shenimo. So, Okwa Denta, your Frafraha, Ubetumi Afrayan, or Mayiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. You, Ebusuafo, Eyamwa Mosomfo, DJ Efiba, the international DJ. Lumba Fest, line channel na Ebaso. Hello, everyone. Your friend me Ajua Eje Sikapa. DLFM launch Lumba Fest. Adeshima mi din de Kwame Efuma Guna PSC nana. Between Sami Freo on the 21st of June 2025. Odo for your friend me DJ Omarion. Me born kaya say Obeba near the Odo Abo Odom. Joe, where the Wawa Sutuya? What's in Lumba Fest official launch no Ebaso Memenda 21st June 2025. DLFM Yanim Heya Yanim Wisconsin International University and the Bon Yanimo. Bra Nafe Yam Pejumedi Hontoma. Lumba Fest, the legacy lives on. Rhythm never dies. Rhythm never dies. Rhythm never dies. Penifo kayo say yade ya entimi pa mini na kidney failure say cry dear liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver kidney stones hepatitis B and C hepatomegaly any high cholesterol protein in the urine afa diabetes hypertension prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo pi. Vigdank Healthcare, na eban infidian sodia, any awobwa, one more ultrasound scan. Na uko one more lab, one album say yes, baby, I yadiani sebia, if you diani be yinwaba. Any, minuaba, the Oma Martin in that day, Anidaso. Messi, the Obayane so betrana mon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Would you free 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Unanya yakasi bantu nyumfra wona mbei Jameshishu Ebemi ya me wondra Tino amashabusa Gana yonkwe Abrilia pemse yonkwa Ebemi ya me wondra Intro Tino amashabusa Intro Gana yonkwe Abrilia pemse yonkwa Unanya yanko biatio Jameshishu Unanya yakasi bantu nyumfra wona mbei Jameshishu Ebeye Lumba ya me wondra Tino amashabusa Intro Gana yonkwe Abrilia pemse yonkwa Ebeye dadi ya me wondra Intro Tino amashabusa Intro Gana yonkwe Abrilia pemse yonkwa Gana yonkwa dia pemse yonkwa Enkra yonkwa Mazi yonkwa dia pemse yonkwa Enkra yonkwa Roje yonkwa dia pemse yonkwa Enkra yonkwa Enkra yonkwa Enkra yonkwa Enkra yonkwa Anidaso Wɔhɔ DLFM 106.9.
now I'm a Brimiana. Jameshishu. Quentin now I take your loss in Yana. Jameshishu. Counting the air free super. Soon in the air free super. Now I'm a Brimiana. Jameshishu. Quentin, now I take your loss in DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Soon in the air free super. Many of your son I want you. Many of your son I want you. I want you. My in I want to see it. I want that day. My in I want to see it. Many of your son I want you. Many of your son I want you. My in I want to see it. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. Besina chidia yesi wato isuna na chidia ya ria keni wachia usia grow ya to achacha besina chidia yesi wato isuna bia chidia ya ria keni wachia usia grow na to unia bini mianka wompe ubabi ni mianka wompe ubrabi ni mianka wompe unia ni mianka upe Baby ni mianka upe, umprani mianka di betu uyepa. Upa buana wenyanwa. Yenga seni mpeya wenyentia mwenye. 106.9, 22 minutes after 7 a.m. here. Charles Kojo for Suda de Lumba. Umpra bini mianka upe. Saturday action in our DLFM and him here. Lumba Fest. By the Anidaso Wɔhɔ at the forecourt of DLFM 106.9. Yeah, no Wisconsin International University in the Bonhweni Pepe. And to catch her will be no soon country will be this Saturday. Now for young Lumba Fest, you may know. The legacy lives on. Rhythm never dies. This Saturday, 6:30 p.m. sharp. Now for the Ashisha song. Bema ututu batenkuma bua pompe akaskala bema dia waso tumi chese we bema mu bema pa dia waso tumi say yes we bema pa wo carry fee very much ejaculation sexual weakness why don't you friend up give us speak up sauce answer can be bebo apa give us speak up sauce yeah they give us cold capsules and swab very very effective for waist pains quality work I am Tim how one. Why don't you give us cool capsules? Give us a balm chance. I don't support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and I feel join this. That's to be a best cabin. Pharmaceutical shop will be a Benyabia. Friend Petty Farm. I was 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a balm shot. Now experience the ultimate in comfort and luxury. Hotel Papa. The latest hotel in town. I do for Plaza Hotels.
Fosu Plaza Hotel, so where come up. You go Frodia at the chip. And for Butanso. Fosu Plaza Hotel. Every year, what should you say? Adenta for Fraham. Your comfortable and luxurious rooms. Conference rooms for home. Conference be a person you be an. Never show Brana Fibra Bay. What do Fosu Plaza? Salon kama power home. Your gym or swimming pool. Local and continental dishes. You are in a debt. What do Fosu Plaza Hotel? Also, friend, now for your reservation 05304 58834 05304 58834 and 020 79 79461. The Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I will have say in Shaba Quadio Sabibi, and once you're putting Coffee Taylor, also what I say. You're not famous, my big Fakaba. I'm Ziggy so by joining and appear the discussion on Abre Etifo 106.9 live on Facebook. Who your Facebook page in as well? DLFM 106.9 on Facebook and on YouTube as well. On TikTok, here, Mr. Hitman official. Ragwadio, Machibium. Major Sobakobra. Bibia Boko, dear. Bibia Boko. Kofi, good morning. Good morning. 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 Mahio. Nayos Rajas, Mahio. Quadio. Rakobra. And I pay a bidding come the concept. And run near Dim Comobia, ye and a swap on 4 quad. Okay. And the year to us war. All right. Electricity Company of Ghana, ECG. A home commander near Bono. Now, Osha Ghana Hanum, companies are at the ECG car are up to now, won't to menj. But ordinary Ghanaian, you better like to Musisia. Could you pay to some money free? Why? Rakobra, that's a nano pay bill, young fancha, a man a tea for no mutie free teacher in the bench. I mean, sure, one more said the Bia Damofa DLFM, a year one number 1 radio station. Na mensha si mfiri say endo edi nkomona kodu baby na me magana for what you say ye kana ma mienu a Ghana ni Obia hia bi okro yi mu a se yifiri asetrem o man ye ho be kire ye pa eye ensuo ene enyinam kanea ensuo ene enyinam kanea sane ma we ye ne ma bi a oman bia ehia ene no ne di akotene e wani pa asetrem mo Edikan, any pine found said, "Dear, what ye? We hear so be our bayim. What did Diemo? Won't no more. Oba quadra crowd, over sorry, and over bedroom, and I say, would you and teens would the intimini aqua away sitting him. And a bill and yam cania. O my impuntuo, see a bequayanim, young quayanim, titru, aging in new maso. Nenuma Cassia Cassian soa. Etua to akese ma man nya sika de bo man ho bra no enyina ayusu enyinam kanea me kire electricity company for die amade ma ya na ayusu amade production right ti se ko ba se sane ma mienu we na hu hia o man no fo ne mpuntuo ene ne kankro no sempanifo etoto nase a na ye hunu se Ghana da ache no bra kobra ye kwan wa ase obi a wo konkentampo na wo fa fo mafiri nkra na akọ Ghana man sisi sana mpenifo na mama na yo. Akwana ya yes, ufiri awo konkentampo. Ena wa sha ase nante won kran na akọ. Na da bempo na beduru bonso junction. No wa kwa koduru ahimfa. Nkokọ. Masa. Sana o maye o man na maye o. I had to say mpenifo say ni ma bi wo ho no ma ye kan say no ne hu hia ye de hia asan ye de fata. But ye mpenifo ne ye de fata ewo mo esene de hia o man. Oshe ekwan ahodo a the Electricity Company of Ghana ECG foi ede wo mdwumadi fa so ne amianim ne kure ne ba kwabena asefem hwe ade abaako a ema ECG adwumaku no akoye ne ho bibia ho ne se krasi boni beka ne se lack of strategic planning oversight
and follow up in capturing omo meters na nkasa na ye meters na omo bobo kuruma magana de hye no kojo sense su bi ma me ye wade aba kwa ye kan say lack of strategic planning oversight and follow up in capturing their own meters na omo de bobo kurum no wamuntumi nkokurum nkohwehwe meters no na mote office meters no man kasa I'm telling you yes omote office na mobo life okurum a ma yemisa ye ho say yisi mpanifo no Obia wona adwuma a woye e wona office yentimi nka say omo nya adwuma da bi omo ye de ombetimi aye na mom ombetumi aye asene saa ene say se bibi nsi ye light bia homa bia ntingu baabi yemfa ne say transformer bi nseye e wo baabi a so mo ko office a adwuma ahodo omo ye ne nyina nto ombe so omo kire ye say omo bo adwuma bi a kire so enti omo ntumi nkọ krom enkwahwe meters a omo bo e wo krom ne say meters no Obia de ye adwuma na sade etie ne nso no anya hwe kura no enipa no busum du a say eye post meter ne be ne wotua na se wontua angu so ma ya sa me ne kana me ne wo ma awie nti na fi no mani abre ko a wo di mirika nam krom afi no mani aye se ja ko nam krom eno so enkwesi aga empanifo sa wo hye ase eburunsu ntema na wani bere en komo hye ase ye bibi ntema kan ye bebe ye duro ni o a fi kwabla ne de ka be 1 billion a ye ntumi ntua enra ye the list no atu screen so ba na pay be san de ato so yes e wo page ne so senior ko na chi afolo okọ na chi kakra obenya enti mehwe sa me nsa be kana masan afọwode amawa aha ono ko onenam hoda da kra senior de se otumi ya de nyina ya me nhira opi senior wo huno enti black commerce ma ye kanie the electricity company of Ghana uko every district bia na womono wo on office wo na meboa yes you got district office bia they have regional offices also across the country and don't be so much kire say one more regional offices no any district offices no and you montumi members no every month those days na post meters nkwa na ye adwuma na busum bia do mbe ready meters ana meboa na o ma ka che o se kase na wo de na wo de abrɛw ana nya sa na mo ye no enti same way no o montumi nkɔ out enkwa nkɔ ye monitoring say kwabrani we because that's at now most of the companies are kese no almost na omoda so use post meters na o mo use ise ye de aeroplane bi ye play meters na use no ye digital we no mo use bi ye de na say ye aeroplane bia too far na ye kro no enti ye fa ne say ye de na kra de bosum du a enye obi no be kire obi so ntongu so wa nto a eno abekọ na enu mpo no bra kobre bi mu still na bi mu ye illegal connection wom e wo kroma right yes ebi ho no mo tumi ye bibi wom a meter no enridi emfa main one nim ko your list na that screen so no abedu ena da hoyi yisi gifo mpanifo ni nimpoti se Ghana ni se o ma na kwanya obedi nsem hu no and they some bomb modern say on betimi atu omo ho agu montene so workers na mo ho no mo no muntu bi nkɔ krom mantem ahoto na muntu mi nkɔ afiafiem Ghana ni se ba se de bia da ye na mo krom ehwehwe a bebo no kokɔ right ni yem be hyena hu ni so se de na nsense de nkɔfo ne abere ma hwɛ me hu ya wo be kyeme wa mo kyeme nso amaso be ye hye ni yem se mpo se ni mpa ahodo mo ye illegal connection isi gifo ache omo na ekosi sen asema me bi sani eni pa ahodo a wono ma ye illegal connections ahodo a yisi for che wono no ekosi sen eni pa do sen e no memu wate se de bia da so mo che amanfo so mo ye illegal connections me boa do sen e no wahu ni se do ma ko gina court abo mo kwadu a ya ka ho asem ofi ada do sen na wahu no ana mo ye ne ye nte ho asem ekoya na eni pa bia kofa kuntuna se akɔ gisika na o ma chedi na din e kire din sa na mo ye do na enipa ni akoye illegal connection na o mache no no esese ye mamra ne ni di se de te no na nipa bi adwumayefo na bi age hu sika de go mbotom ye nimpi wo kurayim omo kwa mmea ahodo na ye hu se nipa na illegal connection pe na omo no is omo no omo ye business kura some of their workers ni bi omo workers ni bi ni amanfo ye connections ahodo wo kuruma. Okay, so Kojo, as we speak now, list on our screen ye de atoso DLFM Anidaso Obia morning show ye second list no aye companies mako 26 kwajo let's in that way. So from number 1, number 2, 3, 4, 5 up to 26.
Number 1 on the list is Ghana Broadcasting Corporation. GBC. A buying company at the ECG car. And the car was there no. 3 million Ghana cedis, 153,488. 3 million Ghana cedis. Yes. And the last time we year payment, on the 4th of April, 2025. Cheka GBC there no. Enti efiri bosome 90 mu ba no. Omuntua beribia bio. Second on the list, Lancaster Hotel. And can your friend Golden Tulip. Say no say your man there. A car was there no. 1 million Ghana cedis, 459,927 were the ECG car. West Africa Data Centuries Limited, and so the car 804,000 Ghana cedis, 703. African Regent Hotel ya wa shashia. On so the car. A car was there no 762,000 Ghana cedis. 771. List you there by your Facebook page in so. Zigibi adaroma. Ya the list at ho. Cause you asema mi busan say sa companies nyina the ECG ka. Abe then when your power, sustainable power for Ghanaians to move on. Rakobra, any say we your business and a store na we be no. Ubi beton money bia me ko echnamba betwa oka na ode ko. Echnamba betua oka na ode kosa na wotwan na seka na komene na wontumi ntua yemfa honso no mohwan ayasema me bisa ni o enfomoso no yemfa mohwan eyewo na wodi dwa ene wahu se nipa na oye obibia ye kan se okaprim enipa na ode ka wontua enti wahu ne se sa na ma na ekoso na ye wo to ade no wantua be na asama e be na ma afoforo enti problem woni de ye beka ne se mpanifo ahodo abedi yisi djadwumako nanim no mabɔ man na bro na me se du baabi na se mpanifo ka se yisi gine ka da honti no ye ma ye adjust telephone nko so na ye ntua na ye nya sika na ye meya ye meya to the extent say ordinarily Ghanaian na oye sabi onni bie no onya mfumso bia ade ye meya no because ono no otua ti denti na kwetre wi ni mako na pɔntwani mfiri hu fifiri sesen eyesa na de manasepo abatimamufo ni bi so a enya de papa si ebetena omamu na obi mfumso de ka aba na me matua mato me power de ayi adwuma busum bia do DLFM jetua yeka of course and ye crass at now we are using prepaid and is a yantua ebedum automatically na ye neka na maka kire ye say hotel we de ka GBC de ka Ghana water de ka obi negligent ntino ye matua sa to na in fact asefam kakra na ya nadwoma na asem wo manyim going forward no ese se mpanifo e bibi fa ho saa de ne yakwase abuo rakobna me se yakwase abuo se me use power metua na obi ntua na ono aboka na saa ka ne ye be cha ma ese ye ntua se ho isi ade ba ko etete Ghana fo e wo kurom ha rakobna illegal connections ne de se ECG fo no mpanifo na mfa hye pen wakwam no man tumi ama meters anya free wo kurayim na Ghana ne oni bi anya bidie ne omoboa kra ebekoso me omoboa wo ye de ombeye enipa na nya sidanya wie na wasiesiem na ohia light na nkwa na bra ko bna kwan fa so de light be kon de bekom obi etime de nkrata akoto ECG fu aka che se opemita mfie be de wo ho ni bepem ne nsan kan ye obi tem sika de hye ne botom koko hu pani ne yi mita ama no e wo kurom ha. And as if some penifone in him, and so they are aware of what we are saying. Womanim. Obi permitter much less so the property of Ghana or manager padie yenton. Much less is how it's not for sale. It's not for sale. Yenton. But here omoton. Who does that? Idea or manager who say or manager padie we yenton. Mitano. Any pana or the man is on famofino. I didn't say automano. And runners gibi kasemi will show you some. So kwa mama who draws what? Open meter, your ma option. Open prepaid. Open prepaid. Na waje. And I say postpaid. Na waje. Ye de ne antisa. Akoye o hye. Ye hye wo. Omo hye yen sanso wi a. Wo mo consumption ye kese ne ye hye won. Ghana mra eya na sententan. E chenketoa enchi akese. Yemra na mpanifo atena se anwene kamade amaye no mo ye ma sebe mobro wafo ene ahiafo. And go in favor of them. Emra ne che nketoa
enche akese adenti no mom consumption ne so no mo yusu postmeter no edemom na ye ni a ye ni bie ne de mo de sa plane one na bra se ye nyine ntu fa na munye sika mfa nso mo de so kojo asem na no hye kofi bremo kakra na wonim ene Ghana for one some with ECG pa and one at 45 minutes after 7 brand nyina na be be ma trefo ECG ho sem na wo so afre na de wo work no waka kofi ma minti o Hitman as you know Ghana as in ni me Rob Peter to people Robin Peter to people Rob Senior Shiraba can the last time and it's very true what say yen tia 1 cedi meanwhile okwabrane de ka 1 billion into ono this an niam sem na e wo se wo ope kwan bi so no e de Jesus can free no ho yen ya yetua scan de da no yen yetua ska yetua e large da ye to ye prepaid bibia de da no yen san be fu obi hu kan san to yen ho so yen san ko fu obi hu kan san be to yen ho so you see these people ne mesre wo mo ne se ho ECG for no mo am say meter no yen ton ba mo ton man fine fair enough says can na mo ton ye tua ma mo ansa na ya gi meter no says can 1 mo de ye den 2 ECG for na etimi ba ofi na why illegal omo sanji uska e ko mo botomu third one otimi ba me efi amitim na woman ba ku meter e kada so me kra me de kra e kada so me ko ECG ko follow process ye bibia me wie na ma boka close to 2000 woman yo we fi on e kada so ECG man no ba fi on say o ma ne 500 cedis e ke wo so ni obe claim no o ye clearing agent you see omu jiji sense ka we nyina wi a intimi anya me wan say these big companies now they can they will be going there am be jiska no ma clear no ma catch us so ma clear so mo clear anya me wan cause me bi ato me pen obeka kire o say man 500 cedis e care that so no man 500 cedis obi meter e ka that so be 2000 something also man 500 cedis obe clear kana man no intini directly Hitman e wo a e ka bubruja we gusu a na e ka say to ya 500 cedis so obetu ya untu ya nanso ebi musu wo no mo ba pe no ma betwa aka ne obi de ka 50 cedis se ne nu an shiraba kan obi de ka 50 cedis na ya betwa na light him obi de ka 100 cedis 200 cedis na betwa me maame e dan awasi obi petena mu dipa ni free mu no e ka da so ECG for ne ba obi antimu ba ne meter ne de ewidi pepepe e ba e ka da so omu betwa light him mama me ko bo ka mo san be ye obi de ka 1 billion muntimi ntwa ne light him afen na mo ye mo home say mo call how many times na Hitman man news wa say ECG for say omo call rounds yente e kra this year ya te be 4 times nti sa 4 times invite ase ni nyine nti o ma hu say Ghana Water Company de ka 1 billion na afen no ma hu omo yesere right na problem ba konso with ECG ne said owo credit ewo anase sika ewo old meter so near replace ya na sika na she Black obra wonim sasa now say na America no me dia o mo betu meter no na ewo so no up to now me nya brain say da nya follow up ntino say sika na me nsan kan me to bi gu so pe e na mo 50 cedis ewo mu no o mu yi o ma de fair enough me no mu nya say ba me nya bramba me ho na me no ma ko office wo say me dia me office no wa Krages me wa Krages ndi me ko ho na me no ma ko akwedi esi ne ba ko bra ne say ye besra wo no mada amanfo meters e wo kroma omo wa problems with it omo nkwase sama wo omo ni wona ye adwuma kama sabe ya bosum du a wo behu ka omo te na omo atua ne kama especially when we use eye post meters no omo nkwa wuli ni ye omo twanya na omo akwa estimated bed aba na omo akwa ka bi asabe ye ni ho de amani pase wontua bebre sana mo de ye most of the I mean amanfo mo your personal business wo be kwa na meter ni nyadwuma ye ka kire mo se sane ma no no makwa estimated be na ye hye ni pese wontua wo be wie na ka ni nyina watua enso enkosi aga na ni bana boka hunu
and the best one madam meters ne de say at least every month omotins esikrom and check meters and then ready papa no yes say na money pa no e bi kura en ready kura me honum say ba ko bi wo honum en ready o en ready enti I just say wo call office on no ma check am na watua what is not fair ni ndumo esisu sa enti yes e bo company nika and am woman right Zigibi maje Brakwabina, good morning. Good morning, sir. It's your team for. It's for Joseph. I can't cry my ECG, my can't cry my Brakwabina, the woman is say, oh, the woman is say like, ECG, no, sa issue are, me nimsana, me kana minya kase, as we be a juma, we expect to say, would be 1 billion ashim. Okay, open returns of 2 billion. On sa ebia nipa be 1,000 were projected. On sa ka 2 billion no. On sa ka ebia half of the amount. 1 billion. Na fe o se okay sa dia se nipa 500 ne tua ya. And me next you know nipa 500 ne tua no me twa eka ni na egu omo so. So they make us ultimate ya. Na nipa 500 ne bia ka 1,000 se ko bia tua bia 111 cedi anka omu na be 2 billion na o show. But na nipa 500 na e koso e tua. Inti nipa 500 na entu ya no no atwa mo ka no 500 no so what enu na ECG for ye no they make what I say enu a me nua ka no say like bebre edika sika bebre egukam ever billions almost mo use so na edika o including ye mpanifo ECG mu peskaji a mpanifo na ministers na sa free light na utilities no mo use no dey to me e pa ba yon ka ba na watwa mu because yeah, Ghana for ne yeah my 1 million, 2 million as salary, 1,000 as salary no. Then as our bed in sin negu yasu. In penfo no moji a billion, e binu moji 1.2 billion as salary. Omuna BBI free, light free, water free. Is BBI free or Ghana? Robbing Peter to pay Paul. Omuna sa penfo no aban penfo no ministers no. President, omuna sa communities ka omuna mo salary e kpoto. Salary no why frank no the tia sa utility bills no kwa enka no na me Ghana ni a me 1,000 cedis e dey ma me na 2,000 na 1 million na 2 million e dey ma me a month no me ke me no me bobby sell grass still elso sa me so ne dey sa ka ni na dey abegu so won ti sa dey na ECG 4 year no se mo fi se mo twa ma nipa 1,000 na e mo 500 tia mo ko mo so na mo ko ji se ska no right si mo be ka ska no ma che ni na ma san dia pay so na mo dey time to time se yen yeah ye tia no na ma san dia pay na mo dey time se yen ma san me bu afun to da ya fesi enti ba kwabra wo hu se de azigi kan enkomo ni nyina ni o hwe there are some countries near Ghana ye ne ha no e bi nsi ba bi ada Ghana is the only country ye mpanifo di peche men ma o man ma no ehuna mane I'm telling you na dey me yakra dey say dey me yakra so mbo so abesom ye zeni esum. You see, we don't have leaders in this country. No kre women in Ghana, you need leaders. You need kanifo Ghana. No kre women here. We don't have leaders. Oma ye wo mo ne ye wo mo mbedi diako. Obia bedi Ghana se bedi dikoye. We those days oma mbedi o moja be ya agede na. Oma ma ka nyina bedi o mbedi diko. Obia ne ho oba. No be yo kanini ma Ghana. Including oma mo so say kra. They are no leaders. Omo de sense mro. Omo sikrama ho mbetwene moja akọ. Sa na omo ye. How can you tell me say mumu institutions ahodo no muntua bi. Na mo bro wani a wonim wo bi sika waje. Mo manipa minimum wage o se den 19 cities pen den pesos. So zoom line adwuma o man 1 million. 1 million wo de ka 1 year untua. E tua ladbre wo wi aka che ne say amanfo de kanti no. Ya justice system se be ya ebenya sika kotua ka. Right. E wudie ne kro no wente say Rakobina. Right. You can't hear 40 Ghana says when you're 40 years. When you're 40 years. Now what's Ghana now go so 1,000 Ghana as a pay. And I say what 500 as a pay. Ubedi here as a wo. 48 minutes after 7 a.m. here. Yemfa course no. Kakra Lumba and Supernatural Mineral Water no pay ECG home komo and EDM. 059340 6565 0534 050 30 seconds. Ofra na fi make you point. Good morning. Morning, Hitman. Your friend say? Enoch Nemika Koforia. Koforia, mami to Enoch. Yeah, what do you say? We be a coso. That company is no more than the kind of mutual. Almost use plant. It
nti sɛ ECG for no mucho mu light be o mucho mu light mu kura na mbakwa koto fuel na fuel na mu kwa koto bisa o sɛ o meko filling station kwa ko free fuel na na hello me was meet you bisa o sɛ ta company si o mo de bisa kai ni na e bibibi ni oni Ghana am so mo ni plan e bi ni plan ko mo plan de 2 3 na so o mucho mu light ni mu a o meko fuel filling station kwa ko free fuel na Mate. O mind ye Ghana here say wo bosu. Mate. Ibe. We zigi ni we no kan. This here you tiri there. Ya bomba ni place ke ni dwan fi o mind. I just ade mo aye. Ibe Ghana be. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba je fro say. Hitman bref fu me se danso man. Ma meet you no pay. Hitman, da bia asono mi no oji o mani wo ewire mu a sensan na e wase no. Ene bre. Hitman de ejina me kasa. ECG asam de se ebeya nka me ma dwen kire kakra ne se nka omo de me ma private companies na kenu ebeboa because DVLA de bia no mo company se ka ne ade but omo de me ma ankoro ye na ban jeje ne tax wo ho so won se yen se anti DVLA nka bi nti se omo an ye no private company dia no mo nim so omo ye no private company so a MPs ni ministers ni ade no ye beji yo muskenti no so omo ma gese nya ade omo de be ma nti Hitman be ko ne sa obi nto aso yo afo me da sia na pay good morning morning DJ Apple me pa cho me ho ya pa for say na bomoni na ma meet you no pay let's say about paying for we must say electricity is a half for I cannot for 40 no almost who yen to my phone so let's re home o mo ntwen san yes a kitchen ko winu moko na ponchane fa ho fifrete yes re home me tie me koto me pay me prepaid say 50 Ghana na wo be ti o di de to so a papa ejuma be na wo sam pay so wo dia hye me ejuma be na mo hye me me di me ti mbo we na ho be ya me sa yes re home omo ntwensan kwa no mo fo mo ni ntwe bia kanda no no mo kojo musika omo so mo ye nimpa okay omo kojo musika omo fa ha mate yen so obi wo ba no bi ndetene ma no yes right Mate madam I say nana me so me da sia na pay good morning fine morning me ba che fro say John question is your tema alias aputo ma meet you no pay anya me sama leji ma fa mo papa what's I used to just am dey so be kan adaji be boy we say okita osika okita ade no kra mo say not for sale but one kasa okita osika so ko permit akra to eji e dey ba we no onya me say me give sister say anything na illegal connection do so no because my wife ya igbeni of Togo o Togo ahun kilos crap compostly ye di mita ba tale wa mo o ye compostly o pe ye di be tale wa mo ne elwasa ne Ghana de dey na e koso no Ghana ye kwa na e wa Africa no ana ye kwa na e wa Africa I talk for the Munya Africa Egypt onye we fa other countries Munya Africa no wo ada na e penny for mu die wusa ye this can mo na ye mo na ye tia light de no mo bu eni mo oko isi je we play me say meter ye play say ye nya bi say nipa bi wo no ma no akota fifi no e fie ba ko e dey bebre you to meter ba ko yo but ye meter no ye nya no ti ada na mo ye sa ada masa nya me sa na juma pa mo ye papa abuto me da sia na pay good morning one morning chairman we aboko ati be ma ami adwo chairman ma meet you no pay chairman say light am isu some ko toy me boa ya topa ye tuaka me die me so me die enu amposa masa akoto matua eja me buta say ehefo ne to wo ro huntua de bia na Ghana de ka no ehefo a me nana ya wa me ne kasa sisi chairman enu me die sa me koto matua ehefo ne yusu omo so wo do huntua da bia na Ghana eya so koto de tuaka e ka bi wo che bi chairman da bia chire din Ghana pelefo panyalo Ghana pelefo panyalo eti basa ti de ko so nyanti aban ni tonti what pa chama me so uko permita masa o ba kasa o ko America me se eni mo be fama sana prepaid ba ko permita ba ko fede na ma no masa eni ska o betua no o ka so fama se nya no kre e de na che se nya no kre ya baba hwe aba ya pusu no yehudi etua mo se nya no kre mita no so gudam ho masa gudam ho ana ma roko no eti so uni pani bi obedi wonu masa unya bi o ade no so a o de man so nyese de o de man forever ever o be to like eguso
And just what the man politics want to light, but to light. Oh, Right. Ghana. Nana, but that's it for me. See. All right. Thank you so much for calling. Good morning. Morning. DJ Hitman. Me patch your first say. Auntie Mary, no DJ Hitman. Ma Mary, ma meet you wanna pay. I said, you must show you empower. That's say. Must show you fresh. I be over to me consume fire now. Auntie Mary, course me patch your. Auntie Mary, me patch your. O fry before. I na course ne ba na producers. Ediaba into the kafra. Ma meet you, Auntie Mary. Ma meet you. DJ Hitman. Say do best here. Ghana pet. And now wo fear. Aya tenti a omo afa ho. Omo di light sad ade na omo di ye wire na di afa ho no. Omo di ye safie no. Ye wura mu nji light bill. Ghana kwa and the fear ya chro beware of dogs so. Ye wura safie no mu nji light bill. Na so mu amunni gate no. Mu di ye mu light bill. Mu amu gate no so ye short no. Ye the light bill no. Ewure mu say an read die mu betuaka Ghana kwa na me hu saade no efie bi mu wo kra gate ni ho nso mu ntia light bill da yemba kura mpom beri di omo mita okay Ghana yo DJ Hitman Auntie Mary ya membo amo Yankopon enka ye nyina so home. Good morning DJ Hitman me patch your first say. Mama Sarebochu Majo last stop. Mama meet you wanna pay. And then answer. I used to for betting a family house near way to the wall. I ain't info. Nippon and some women say, let's go on the buy a nothing Kuma. Obi 1,000, Obi 7,000, or 6,000. Not them Kwan or Mugisu. I'm paying for him beaten us. Not to say, one room fear, one shall I bring a shade. Na yen konkotin fipre efete sekei e kopim da ben e na Ghana da ko nanim Hitman ramo mi si already e bebe ya da ko so abo e kopim se won me sakira e na companies no muti he nyina so no won mo yen kongo yiro mo na nye etim fo ya de kaka trebia na be ni problem ya pa mo cho pa ni die mo mi nkoto de gu fa no pay e bi se bua mo di aba no Hitman nya easy o enya easy Misramo pa na somebody Misramo saka patri baba kura tiepe. Na me kamo. Mama also Yankopon enka ho. Good morning. Good morning. Me patch your Me patch your first say. Patch from Auntie Grace. Auntie me too. Enya license office nkwa na Goro Boys gu ho. And enya registrar general nkwa na Goro Boys ni Goro Girls gu ho. ECG no so omo wo ho pa ba omo the only thing is say omo wo yard no mo omo wo around me wo ha no obi frame me phone me pick ya obo be ma din Mr. so and so the meter is ready. The last time I told you it was 4,000, but this ones we have a lot, so now it's 3,500. So come quickly and come and make the payment, or I'll come and meet you with the meter, you do the payment. Me came out Kasawi and I say, hello, are you sure you're talking to the right person? Oh yeah. Let me say, Papa. Where do you make it? Because I say, wow, Papa, more musubaino. Me fear me wa meter or order down. Uncle first see a down mupe meter. Meter no so go. Meter na your property ana. We are in taxpayers' money. And I'm going to cover meters neba. Now more do meters no. Now ufre from committee 11 electricity. Me bo amudin juma amudi anu. Na electricity come omo nyina 16 regions ni nyina juma amudi anu. Right. Mo bo amu echi. Mate, yeah, that's it. Pay. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Me patch your first say. Sakodi and you come to 11. 30 seconds here, because Sakodi. DJ. Prepaid na free and I say yeton. Mimi who is prepaid, say free. But then unquote 30,000 unya prepaid. And now utia 30,000 so adie bi e wo ho. Yes system no ukotua skabina enter system ni mu unsa kabio. And now Goro Boys so no. Omo na yes sa connection na I say
omu use prepaid no omu use light no all right nso omu ntuaka okay if you want more boys na na omu see electricity poles no omu connect light no omu fie omu connect ya ombe ye connection omu ntuaka right nti omu na ebo Ghana ka mate me da se pa good morning me pa chwe fro say you Abigail mami too yeah you see the first time there you see ebe kan ye nya wiye January na me kotoye uko office omo si enye ton na so me say almost 30 something after now ma fra omo family sanumba na dedi a story fofo enti omo ka ho na nkofo yes ha illegal na obi akuti ni sika e di akoto ade e na mo fa ade no mba ene so di fa forma ono anya ni porta enti omo si e beto a omo fambra na nipa no ne bi nsu no fa nye na ade you Mate menso me dasi anopa say what to me friend now. Makafu goes live on Facebook because good morning Hitman and your team you are doing so much for Mother Ghana. Adam Love live on Facebook anopa. I say it's not easy in Ghana for us. So I'm a single mother and I've been buying prepaid sometimes 50 cedis, sometimes 70 cedis for 3 weeks, 2 weeks. And now I'll be paying someone's bill. Where will I get money to pay this bill? Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. Eric, because I feel man. Eric, mami ti wano pay. Hitman, na me say na John Paul and that's why I can just that me master PP. Or that you papa driver. I said no Hitman for the past 5 years since 2021 and I'm calling for 2 meters too. And what my district. After ne nya meter uko de bia o me say meter nya mbae. Uko de bia meter mbae. Aside no ni meter back pele yo. Na meter no every day negative. Yeah, I complainer so. Omo be share my enti almost kan and I no. You mate. Nyankopon enka won so we do a very final call na fi ya rapia pa sorry so. Good morning. Me no ma ji biamo. Asante Zongo. Aye. Mami nti wa no pay. Papa. ECG. The whole Ghana company omo ne wosika o. Omo ne wosika. Some of the S1 I say so omo bo e very say amanyoko bi bisia. Papa bo nya ko bisia, mudi musika manya na mo de be kom ka no. Omo di bo bisia. Na obi so di kaso amo san kwankwaje. Ye wa na mo si amafo ye liga kwanachi. Liga kwanachi de say masa eswati. Obi o baka si liga kwanachi cost no bi omo boa. E bi say, okay, me ta no ma yi abegu abonten. Ana mo ya omo ya homa nta homa e ko wo fie no. Enya dia wo bedima ya tapu o. Hwe ebi ukọ ga yi area ba bia omo dia bobo post hu. E ma ya no ya kasa ya si e be sei ana ha be ba hu. Ye omo amu ana mo ye aye djuma ma wom. Se di omo se nyina no. Wo no hu ufie no abonten ana omo de bebo. Wo dan ni sum ne dia bo. E di dimi tapo. Aye dwumboni no omo de jesi ye hiafo no. So dia say it is company for company say ade de ka no. Esa so omo timi yiri wom no omo ji. Esa so omo de taxi bia ma obia no bia nya di ka correction. Emma omo emoka. Okay. Also omo tisi ye. Right. Me da say. Asante Zongo me da se pa and yenjo we ni sorry so good morning. Good morning, Hitman. Me pacho, ma mean 30 seconds. You for say. Hitman, uchate. We yeah, final caller, yanko. Hitman, kanata si uchia we. Me jeneso. Mo bo mo ma Ghana oni we juma efo ni ya minshiramu. Se mo de Ghana eda ma kuma so. Yanko ponya sa mamu. Hitman, your friends ECG, yes rom wa companies akase na omo de ka no. Omo nkwaje ne ka na omo de ne se so beti ana se besa. Nansem fiwa because if you are who use prepaid the no kwato prepaid da won't mean use light into one edeka obi okwato light no the car kra muti fi so ni company akase ya mo bubodi ha omo nyina omo de ka ya mo nje no ebe da na sa mo de car kra ka no eso beti ana se ka no ebe hwan into yesro omo kwaje omo ka no ni yetmem fo so ya hundwe ya ne ma obi ne ka no omo nche ma ya se nye yentua bi na omo de ya driver foi into omo sha mo ane kwema so obi de ka no se wo kwaje afia wo de akotua nipa na o de ka ne hefa na owo
kwaje ka na omuntu ya ne Ghana ya asumdwe yan Hitman ya min share mo na adwuma pa amobọ Nyankopon anka won so ho. I think you're very final caller for the day's discussion and you're picking up. Kwajo you go Bra meda senti said yedi kan no ye besere wonom ommo moden eka bia company bia age no we enye favoritism bia monyere no se nipa ne kogina emra no se court kora momfa ne nko right na monyi sika no free ne said ye ya mobro wafo no mutwitwa mo light mu na moyere wo no nko hunehuna onye musika ebie meters na egugu ECG for office no enye mpawo meters no enye nkomwa yetenam omuntie ne ye meters na egu ho no omadaso na egu ho ya dan se ye fancy ese dem meters ese dem enti egu office wo ye dan ye fa ye koto ye o mani sika na ye koto ye se ye mfa ma Ghana ni isi ade ba kwan me yempo ni se meters na moma ye to no ye kro no meter oje a ye de hweka busum bia ese wutua e de ma company no it should be free enye se ye tua ho ka se de o ma twere wo ho na enso still o mo to ma Ghana fo o mo je meters ni free ma Ghana ni bia nya bi emo ne da ho na busum do hu se ne consumption ni ye sei na wontua until then Ghana ni we nya meter no we are not here say ye inside people say they should go and do illegal connections but so man nya meter on nasum ene de we dan obeda kaniam enti mo ma ne bi na wontua ka no na mmoa na ahokyere mu na mu no eso ntina Ghana hu nyina entoye right kwado me da se na papa Ziggy Hitman ebre ne kwa me ye ne tew say ECG for ka say omodeka na omka say omunte bia say companies akesia we no usha we no cry just one of the district too enye the whole Ghana just one of the district district just only one district and I ka omode yes and omka say omuntimi nan omoka ya the list ni nyina beto Facebook page so omka say omuntimi nan omoka omoboa because my former station like one of my former or the former stations a car near you postpaid a car near the no advance what they say 1 billion omni prepaid the be ho no say car dada no almost transfer car no be good so and you put anymore yeah buy you to good so say no mama 1 month say within 1 month no yan clear say car na free 1 meter no be lucky you used to ya within 1 month na lucky it is say person mo Jesus scanner so simple the omni yeah no metum di bia ya companies no because your mouse see who postpaid na say easy for the prepaid be ho just for account no more transfer about meter from so that is what they do simple. It is almost say ntimi nice how more de ka kese over billions na no mo boa because be the same time me former station omo de bet me that yes aka no omo de be it just e bia omo person beji na sekela betria penny na bia na obi da aka say ye touch sa company no the company is untouchable ye touch no as a company is be untouchable that is it hey Ghana no e bi wo ha ye touch politics and what him list no so no company bi din wo so and as a company and a jije to e Ghana VAT the kapa Ghana Kofi yeko Hitman yeko no na meter no sani anjira ba kan no omo ncheche meter no Hitman the saddest thing with Ghana na say ubo wura compound house ahun nkrofo makomako 8 no misu meter ba ko pone ben misu meter gu onu no omo nche na wura compound house a se fie nipa 38 ne wo ma meters e wo ho e 2 no mu chetua nti bo say 3 days bi ano motor light 2 days bi ano motor light sa sema Kofi akan sa eja hihye no nyina sa ne ma we ka ho efie ba ko nimpa be ye 30 meters 2 enti obon say meter no ma no overload na homa ne sesa ho sa net kojo nkomo ye be di part 3 SMP mobo ye be di part 3 ene mi say tema ho ba bi crash me boa Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As the Kasi and Common production team, no producer Kwajo Insha Sami B, upon board the one for Ziggy B, Kofi Taylor, and a production team. Now, me aduma, you best share watching no, I can do. Now, make us a member Saturday, Lumba Fest lunch, no, Ebaso. If I'm a Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs. Make